kok rejakmani bisisa ongnani bkhak thangai tongo phiaba tabukbo röngnokni mokhang nugyakho Sabroom bkhasteni Ebenezer kamini majuli bisaltai rumika buma bupha Kwrwi Chwrairok obo haikeno borokni kepalo swijak tongmani bagida chikon busarok khorok tamno khibibui puila buma aboni yagulo bupha borokno khibibui o haigno yakri thangmani phiaba buma bupha Kwrwi o sangsar kotormawo tamongnai borokni thinang abonotui mungsa wananani bosia eba babinani bosia tini borokni nukhungni o khakam sre koktoma haseni yang uyang pirjakmani yagulo haseni kabangma sinai duknai lukurokno sekangai phaimani borokno chubachu khlainani bagui phiaba bisija kanani bakhak thangai tongo tabukbo röngnokni mokhang nugyakho majuli bisaltai rumika haipano sangsarni obohai upla kapla tomongo phano borokni kokno pogui thanglia haseni khoroksa khasuksa MLA Brishaketo deborma kasaratai wai thambai bri thangai borokni koktoma naharmani haikeno phasalo haino hai Sabroom ni Ebenezer kamiu thangai borokni mukthang tongkhono thangai naikha simnam chaini MLA Brishaketo deborma oboni logilogi sekango kok rejak tongmani haikeno Sabroom monobongkol amsani Ebenezer English Medium Schoolo borokno tlangai admission ni bagai school authority bai kok salaika MLA Brishaketo deborma o talni bisingono borokno admission khlaijaknai hnibo saka MLA Brishaketo deborma oboni logilogi admission ongnani sekangtei admission ongbaimani yagulobo borokni sakao haseni jotto lokorok chubachuni yak sekangi ranani bagai koktoma thumnairokni bisingti kobong narkha MLA Brishaketo deborma Sabroom ni Ebenezer Schoolo sokhaijak norok jotono saimano जों 2020 सालाव जोंनि बिशाल रिमिका माजुलि बिनि आमार बिनि बाबु थै थांमानि नर जतनो साइमानो बे बरनि स्कुल फरायजाकनाय बे बरनि जाथाय नोंथाय जों जत जागानो जुबासु खालायदोंमो बिनि आमा ते बिनि बाबु थैमानि यागुलो त्रिपुरा राज्यनि गोबांमा लुकुरकनो बरनो जुबा फायका जे जुबा फायनाय जतनो हामबाय या आफुराव गोबांमा कक रिलायजाक दंमायमानि जे बाक्सा तलांनानि नगो नि कक रिलायमानि या ताबु आमरक जों नुथायांगै दङ हानि बागै जों कक रिजाकबा दिनि हायनो हाय बंनो स्कुल फरायनायनि स्कुल Ebenezer Schoolo तुइ फायजाक के एडमिशन दिनि खालायनायनि हिमानि कमिटि बाय गाहामगै कक सालायनायखौ ओ उइकनि बिसिनो अ तालनि बिसिनो एप्रिल तालनि बिसिङाव बंनि एडमिशन खरक थाथामनिनो ओ स्कुलो खालायनाय ते बंनि ओ स्कुलो परि दंमा जरावो हास्तिनि लुकुरक जारा चुबासु खालाय नमुजुं तखांखाय चुबासु खालायमानो कारण ओ जागा हस्टेल फिस रक ते बंनि बय खाता कलम ड्रेस रक नांगो जों तो जेहेतु कक्राझार बंनि जे याखमय बासाय माया साक बंनि परिथानि बनि जाथानि नोंथानि दंथानि जत जागानो जों जुबासु खालायनाय दिनै धनन्जय MLA बे दिनै जागा खरकसा ब्लक चेयारमेन धनन्जय त्रिपुरा बो फाइनाल दंमानि बन कैसे मिटिं दंमानि बगे फाइनालिया जों ओ उइकनि बिसिङो ओ सप्ताहनि बिसिङो तैसे जों फायै बनि जत रिजु फायै नांमानि खाता कलम कागज ते जुतारक जत बेबागनो जों बरनि बागै रेडि खायै जों नेक्स्ट उइकआवनो जों बरनो जागा एडमिशन खालायो ते थिनांगो बनि जे नाङै दंमानि बनि लाइफआव बनि शरीराव खानिया जानानै दंखायाखै अब जों बेबागनो जों नायनायनि जों रेसपन्सिबिलिटि नाहारका ते बिनि नाना संबो बनि दवि दङ बरबलाय जुग जाया आनि बागै जे जारा मुसुंनाय खाखवार दाखुते बहुसं नरक सुबाबि मानो बरबनो पर्सनली फान फाइ नायखाय मानो कारण बनि बुमा ते bupha केबो करिखा ते बिन नाना संरक बिन थागु संरक लैनो जुगिया बिन काको संरकबो सुसुबे बंनि बुसाबो तिरक दंबायो हानि बागै जों लुकुरकनो आमनो कयो जे जारा मुचुंनाय खागोनां लुकुरक नरक फायनाय मानो हामबाय।